wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupakala dirka, Dewan Syukuri, guru-guruku siagang agang-agangku niata hadir. Syukur ki amuji, mane karain Allah Ta'ala, nasaba ande alloa, nasare injaki, buku magasi, siagang umur malaku, naniaki hadir ditampa ka ande. Salawas siagang pasalama, mane nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia nyantu nabi ni utus naun dinoa anjay pamase untuk si untuk alam. Naya ane alloa niya ser pidato ero kupabatuan ki mane kate ngase ia nyantu apakah raja pangadaka. Tau toa siagan sari batam malak diriku niaka hadir. Punna bicara ki pasala dari kanaya pangadakam tenana angkana anak-anak jibawang paralu ang ngasen mingka yang ngasen na lupa tao paralu toni na asen. Nasabab pangadakam iya nyatu salah sere kunci kemajuan na rea negara. Dari kamana mo anjo paralu niya jarang pagaramula batu dicak-dicak kita solan na akulen bedakam kerean kana baji kamato kerean kana ko. Tau toa siagan sari batam malak diriku niata hadir. Nakana tau toa ya anak-anak kamakamaya ane si salam anak-anak yolua. Na anak-anak kamakamaya ane napariboko bin kanaya pangadaka. Siagang ampe-ampe mabaji tau toa ya. Punna niya kiamen pemempor se rea pakapunga sa maraming chini anak-anak amalo tena na patay. Biasa tong mole na tolinan di bangkenta na tena na pala popon. Tau toa siagan sari batang malak diriku niya ka hadir. Andes kede-kede ka jai miri chini di baritaya angkana jai anak-anak doraham miri tau toana. Niat tompole anak sekolah na ewa ibuna. Siagang sama na tompole jai bajawak korupsi pasabakan na kurang na pemahaman na kanaya pangadaka. Mana ante kang matinggi na panisenan na se rea patao. Minta kuna teda pangadakan na teda dunia kunan. Dari kamana mo anjo kate anak sekolahnya gurua pamarentaya paralu ni tagala baji anjori kanaya pangadaka. Mana kemeja lampa punna baji pangadakanta insya Allah baji kata lasalino siaga akhirata. Batul pangadakan jipole na akul lagi ni pakalabir paranta upatau. Punna baji pangadakanta sipa siaganya marenana matantu amidawantongi anjari baji. Tau toa siagan sari batam malak diriku niaka hadir. Nya sere papasa angkana anjo anak-anak birlasuka sangkam makam taskebo ya tena panara asa. Dari kamana mo anjo padahal menijaga baji-baji solanna tena nara asa. Na ane dia siapa cara parang lumidokang solanna anjo pangadakang tatana imame rekate ngase. Ia nyatu sere pabiasai kalenta arrepe se mane karain Allah Ta'ala. Rua pabiasai kalenta apakalabiri mane tau toa siagang burunta. Talu pabiasai apatabe punna niya yang malo ditelekan na tau toata. Apa pabiasai apalan terima kasih punna lepak itulu. 5 pabiasai apalan poporo punna lepak ang gaukan salah. Tau toa siagan sari batam malak diriku niya hadir. Naya ane wala kesimpulan batu ane pidatoku ia nyaturikana pangadaka baral ni pak biasang pagaramula batu cak-cak kita solanna kulle
elok buka batuan ki manger kateng ngasih. Dasna dasi niak manfaatna manger kalian ku labi-labi